Pred nekaj meseci se je zgodilo nekaj, kar noben od nas ne more pozabiti. Pomerali smo se v metanju diska in Kristjan Čeh nas je čisto smešal, noben se mu niti za polovico ni približal. Ampak, danes smo v fitnessu, kjer smo Kristjanu pripravili izziv v naši disciplini. Dobrodošli, Partini.si izziv. Danes se bo Kristjan Čeh, svetovni prvak v metu diska in slovenski športnik leta, pomeril z dvema izzivalcama v dvigovanju uteži. Poglejmo, kdo sta njegova nasprotnika. Kristjanov prvi izzivalec je Erni Kesič, direktor podjetja Partini.si in dolgoletni fitneser. Njegov drugi izzivalec pa je Miran Mladenov, skladiščnik v podjetju Partini.si in ljubitelj fitnesa. Dosti pa namo špada, ne? Saj, na nikoli niste. To je tudi res. Pravila tekmovanja so naslednja. Tekmujemo v deadliftu. Gremo na proces izpadanja. To pomeni, dvigujemo težo, dokler ne pridemo do teže, ki jo lahko samo en tekmovalec dvigne. Srečno, fantje! Imajo srečo, da jaz ne dvigujem, stari. Ready for whatever, we gon' have to show them something, man. Let me see them hands up, all the way front back. You don't understand that I'm doing what you can't with no cap. Erni, ti se ukvarjaš s fitnessom, drugače? Nekaj cajta se pa že trudam, ja. Ne zgleda. This is the return of the one. You ain't see him coming, you just heard drums. They've been ready for the battle. Any person that comes got the weight of the world on them, yeah, they're too strong. No, this is the return of the one. You ain't see him coming, you just heard drums. They've been ready for the battle. Any person that comes got the weight of the world on them, yeah, they're too strong. I might have been down, not out. It's on sight, you gon' figure that out. And I might have been down, not out. Bravo, fantje, to je bilo pa tako napete. Bravo, vsak čas. Vsak čas, borba ste. Zdaj to moram roke dati. Ampak veš, kaj imate vi srečo, stari? Da nisem jaz tekmoval. Veš, kaj je bilo to? Ej, se lahko pa tako naredimo. Pomagaš pa spraviti. Čak, nekaj. Zdaj pa hrbet boli, a ne? Erni, dobro se to razdigvala, vsaka čast, stari. Rezultat je bil zanačen, ampak kako to? Ja, lej, pride tudi tak dan. Malo težji dan, težek teden, malo slabo spal. Očitno mogel kakšen pre-workout popiti, recimo Limitless, ki res zmeri pomaga pri takih težkih dnevah. Danes ga nažalost nisem imel s sabo, tako da bo drugič bolj. V naslednjo? Je pa zdaj za regeneracijo, evo. Shake in to je to. To je to. V naslednjo spiva pre-workout, pa se jaz pridružim, pa nimate šans. No, to bomo pa videli. Evo, spet ste imeli šanso videti, kako se Kristjan Čeh znajde na našem terenu. Pridružite se nam še naslednji teden, ko ga bomo preizkusili še na ta zadnjem Partini.si izzivu. Ostanite z nami.